Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Osepa sa naapod no anagan tintay idrama. Ngam sakbay na dadagitag damdamag no kukwak ano dagitay account nga gre-upload kadagiti videos tayo. Saan gagayam? Dagitag taktakaw iti videos. Iti pagrigrigatan ti sabali pagnamnam ayan dametan. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Osepa. Dirman ang biyanang. Aminak nga iti kalabas na uyawak. Kat gapoy ti dayta nga ugalik, adu ti mang babalaw kanyak. Pulimi nga ti gwapo ken napintas. Iso ano dalabasit makitak, uyawak adagos. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Nanang, rumuarak mampay, ada papanak. Papanap, maluman. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man, taapag isaw. Ano, mabisinak. Anya? Nay junior, asino ngay dayta? Tay may nga crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit, kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kiidia, anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos? Gwapo ka lata. Puli tayo nga may napipintas kan natatar. Tagasanaw, napintasak. Kan nataar may ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumangay iti imalaan yaw? No saan ada kami iti amayaw? Dadayaw ti katauran ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdebok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adabagas ken maparte. Partsin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay. Kat impatarakan dan sa lakan kuana. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaga apartsin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang. Ay, kontrabidan tumula ang day jay. Iswa bay amon. Di tayon awisan day amayaw. Hello, Usipa. Apay ngayong bawag ka? Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa padumanin Eh, agbali ka man pa'y kang niinsan mo. Ta ipawit mo itamot laan. Kasapulan nga minagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpawit ka, tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipawit mo. Tanay, maibusan tilud ka. Malaalala, bye. Mari Ariam, umay kanto intong bigat ije balay taagdibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawin anya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isu nga umay kanto, why? Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita po kume. Ay, adadag iti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga po ka. Ti kayat masawan, maray. Nay, daya mo dakil nga apo ko, Mari Ariang. Kat nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga rudi na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ay awanon Talaga ababasit amin ng dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y mariway. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak maray. Saan ko nga uyawen dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang maray.
Kat, mapan kayo dito balay da nana Josepa, inton bigat nanang. Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbagana. Nadismayaak. Ay, nakauy-uyaw nga ruday jay nana Josepa. Kaputan na pintas ken guwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, wan nga rud Ayos laang kuma, or agpalpalastog, basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo titirik na tikas jay nga aramidan na. Yun nga rud nanang. Ay na, iso ano da duma, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat, no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gayangan. Nala, si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mo. Kapnawan may bagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la di agpasken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo di baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibo ti kabsat maw. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis a pagkasarak to jay. Ay na, guwapo ka, adakaw. Adaw ti agusto ken ka, babae. Pilyem to tay baknang a babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Ha, iso ti guest house para iti kasaryaw. Ha? Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Kan, tapno mapadasan mo, jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti anak. Tarugyan min ti agsyat. Di pa ilan ang rug-rugi ti programa, agbarbarte kayon. Lipasin nyo pa imot ati programa. Eke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpien, nanang? Anya mo tikas ta nga ramid mo, Josepa. Ay, apay ngay at pinapartim jay baka. Wan, ta pinagdibaw jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay, awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Tang-tangdanan lang nga raw da mga paspastor iti na jay. Ne, tangtangdanan na kagayam, ngumapay ngay. Di mo mo't irimit kanyak titangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak Josepa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, apaw kasano da ito yun ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam Sa nabalay ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo adyak amaw. Di mo man lang pakaambukan niya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men adi mo kanunungan ti bongga apasken. Isu nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, apaw jak ambukan ka. Di kag pampanunot a bakbaketan. Wow, apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, di patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit, Kahit nga, bayada ma. Tas sikatin ang papartay. ya, pangalaak nga iti pagbayad ka. Awan mo kwartak, awan mo trabaho. Si kamay ti agsusweldaw. Masapol abay anak dayjay tagong ungat yakin kukwa. Isukag sardeng payla dagiti anak ta nga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal. Linton makabayadak iti utang ko. Uray sanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo, ken napintas dagiti anak ta. Adunto ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Ti lalaw-law at babakbakitan. Ano siya? Okay lang, oray siya agiskwila, tatang. Makapasadot mo lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardangandak pay laang. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sa nabalay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay,
Masapol ang bayadak di baka nga impatarakan da kanya. Ay, pasensya kayo na, tatang. Naparti di tarakan nyo, idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanya. Tapno nagdiskitara ko maiti sa bali na partay. Diyak amuak ka ni nanang. Isumuti nagdesisyon iti dayjay, tatang. Alas sa napalain, nalpasain. Tinapatag, naragsak ka, anak dibaw, anak kaw. Launay tatang. Ngamin, ado ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausipa, nagpintas diyan na iyo hindi nagdibaw. Kasla mo agkasaran iti kas diyan lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw, talaga ana pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kariring ng tupay ko napintas. Sana kas iti daduma dita, nga uray kasano, ti pa nag-make up da, naalas dalata. Kita jay anak ko alalaki. Nakatatar, nagado ti agusto ken ko na, nga di nalaikan ka no. Ay, no dala ko mapanakaikay ka, arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw. Ha? Apay, ba nang kaaya? Bak nang laan ti maikaray nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makikitak. Nagababala nga rudan ti agong na timangad paylaang. Ay, anay ka. Apay apinitik mo tingiwat ka. Nakaw-uyaw ka babakitan. Da. Nasayat ayati kastakan aramidam. Bakitan ka, adyag na nakam. Kadagpay sumatibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakikita ak iti kakasjay ak klase ti tatao na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit na kay. Isu anapintas, kan guwapo dagitan na ta. Agyaman ka kiday tanaparaburan ka iti napintas alanga. Saan kat akasta nga aguy-uyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid, ma'am. Diya mo aguy-uyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita. Kasla ko madam Mari Ariang, kandagijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray ka sa nupiman, ti pa nagpapintas da, agam isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man aguy-uyaw. Tasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mo matin ti Diyos anang parswakan kwa na. Na, saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidan. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minin ni Sally nga anak ko, Mare. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwi na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit na ta. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwila, Maray. Nuwain, pinagsardeng mi idan. Ay saan nabalag? Tagwapo kun nabintas da. Sigurado bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior. Ag-enroll kayo no umay asimistray. Tagdiskitarak pay laang iti pag-enroll yaw. Ay, Jack agiskwilan tatang. Ni Diana no agtuloy pay. Manjak mo ton? Masaduta ko nga agiskwela. Apay kay. Eh, sayang tinarugyan yaw. Mga asawa akong tatang. Negosyan ti di asawa eh. Isawa saan na masapol nga agadalak. Ure siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga asawa kan makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak mo ton.
Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangi-bangaili, nanang. Si ka nga'y Diana. Taga-ano tinubiam? Taga Isabela, nanang. Naidistino lang ija ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girly. Taado ti negosyo na ijisentro, nanang. Tulungak to, amang i-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga rod at tinubiam, Junior. Pasyar munto dito'y balay. Nanang, inton adawayana. Ka tinubiam nga'y Diana, ba nang mulaan? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay tamang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may, nanang. Di umalamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong harudain, anak ko. Apay, di kay pa agkasari tinubiyaw, Diana. Saanan day takasar-kasar tatang. Tinapatag ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito balay tinubiyaw, ta kaya't ko ang makasarita. Dumteng to day taka nito. San pay lang ay ta? Si Kangay Junior, kaano nga yam among tinubiyam? Kaano nga kasar kayaw? Inton adawayana, tatang. Makumikom kami na talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Nauma akong day tananang. Iso ako kwayon. Dito pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo tiya yamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay nangina dagita nanang. Ha? Ginatang tinubyo. Aya, anyat serbina nga agwalit at no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Atoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng Jainubium, Ikan nakagayam iti kwartam. Linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Aya! Ay na! Hay! Nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubyak. Ni girly. Girly, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay ngay, bakit mo't jay nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam itisyak? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang mit. Iso na lang, di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag nga na nagsina da. Anya, kay kasanaw na agsinubyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso adin to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya, kabait! Abay ngay, ay madia anak ko. Kababain ti kasta. Anya lat sawan ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Apay nga itala nga imbagam da ita kanyak, usipa. Isumutla di na mabalintag kasara. Tanda magayam asawa dagiti ka relasyon da. Relax. Relax ka nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa nabalay, tanapintas ti biyag da. Adaw ti kwartada. Mangmang tidapay, nudad duma. Ay di mo konsensya dyan aramidin dagiti anak mo.
Ang mga numay sagmak da. Anya! Anya ko mati pa kay sagmakan dangay. Awan, lakay. Nanang, Ala, apay akas tatilang nga masimangput anak ko. Nagadaw ti kamo ultirupam. Impabugbog ni Gerlay. Ha? Hapay! Natiliwan na kami na nag-checks. Impabugbog matan. Kat sininaanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinobyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ni ngay nga itsuraem anak ko. Ay, kaasi kamay. Kasano dayto yun lakay? Masikog meten ni Diana. Kat sinaan kanon tinobyo na. Kani Junior, ado kano tinautang na iti ex na. Singsingira hindi bakit nga ex na. Ay, day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang kami nagpampanunot. Bakitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga nawaam dagiti anak mo. Saan? Tapi nanuynuyam ida. Ay, awin nga raw lakay. Agbabawi Agbabawi ka, agam naladawin ti amin. Ang lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwa masulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wang manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno adda pang suportam kadagiti anak mo. Inanusak ti naglabandera iti karubami tapno at pangalaak iti kwarta. Tadinak meten ikan tasawa iti sweldo na. Masyanak ngamin kadagiti anak ko, iso atultulungak ida. Ngam kaasi na adameten trabaho ti lalaki nga anak ko, kaya't nakiasawa meten ni Diana. Dakkel meten ti apu ko, kat naragsakak, ta nakatumpong iti nasing patalalaki ti anak ko. Ala, agpatinggaditan, dahito akapadasak. Tigayam mo, Josepa. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day ta apakasaritaan ti may sagayam dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama tigayam yo Jenna Almoite. Kat di yo kumalipatan tag like kan subscribe diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tag nina kada kayo amin. Kapadasan ni Kabsat Maring sa naapudno anagan ti intay idarama ita. Ngamsakbay na hello mampay kini Maylin Lawigan, ni Jasmine Rivera kini Carlito Callejo. Kastiman di ko na ni Kabsat Maring. Dear manang biyanang, may hiligak ngagpapintas, isa parlor tayuyang ko. Nagsweldo ti asawak, idiretsok iti parlor, ket umutang aklatan iti kanan mi, tapno sana madlaw nga iparparlor ko ti sweldo nila kay ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Rudiang, kwarta man lakay, inak gumatang iti na imas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso ti gatangak. Gumatang ka man nga iti pang pinapaitan maring. Kun gumatang ka ti abasto tayo ti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangam ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga Rod, sikati matong pal Rudiang. Anti Saleng, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasapapay apan nag-uutang ti kastoy nga oras mareng. Do kaya mau, agsublikan to intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga si Dan, ante. Ada, saan kami amay ibusan ni tilako may amasida dito. Sige nga Rod, ante. Ada pa nga Rod papanak niya. Apag isunto no madamdama, basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Alala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan.
Uy, kakay. Kulayaman dia to buok ko. Ala! Katno ka kulkulay lang day tabuok mo. Awan pa'y makalawa sa napalabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan no madadal to buok ko, basul ko. Hangkamat nga pa basulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko na. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolornan. Kasimat. Dry lang na yun to'y buok mo. Saan nga balin basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, dumauram to'y buok mo. Di nakapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulayamon. Ni, adumanan tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, way, kalakan, simang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, adamanan nga rin ti mautang ko na. Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na, mangpili ka nito utangam. Ay, yaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalin. Sagdudua nga supot. Nya kita na, baka muka ka na kan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabit lang nga raw anak ko. Data, naiplastar ko na ito'y bigaw na ito'y dayang nga inutang ko kanya angkal ko. Kampay idi, siyak tinang idayang kadagito'y. Saan nga madlaw ta sa wakdatan? Tanala ka nga mamat, pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak na ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-loto. Ngamnahan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamutan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Way, awan na kataktaga ka nagawin pa kay. Yan, nagpanglumot ng tilot-lutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron, bakit tani? Makapabisin mo talot-lutuan. Maring bakit? Awan mo't karga tayo ray. Kurak man nung nakitsinda ka. Ay, inidap kon jarep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi tayo pinaling kay mga. Tagi jay daman ni, makitam dagi jay nakabigaw nga nakabitin ijaro bayan. Indayang kon dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasig adaing tisid-sidaan tanbakal. Katalaga nga kastalakay. May mayate kastatap no makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mo't ajerefta. Nay, sa bali man ta kolor tabuk mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grind nga yung kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya ante. Nagalas. Ay maya mula tayo natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo bagay day ta? Kwarta man Ruding, inak makichindia. Sikay, adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, napukaw mo iti martilyotan. Jak amo no danang bulod. Jak malagit. Dahito ti igatang mo. Tay nangin at ti gatanga mo tapno natibker. Dahito ti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakichindia lakay. Ta ilakam kundi para next week. Alang aron. Atoy bakit? Anya,
Pabaliwan man ng tikulor ti buok mo, Maring. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak langan iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsin ta buok mo. Naparigat mo na yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, no madadaal ti buok mo, siyak ti madaksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo? Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung nakta ibayad ko. Ay, manjak, Maring, urayan niya ti bagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot kan sumilang. Ay, sige man nga ron, tani. Nagsugpat ti buko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan na kat kukwanak niya kan agfoots paak. Antid na, umutangak man iti sidaan mi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, Maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kaskada kami nga awanan. Nang ron nakada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na kun kaya. Mang tadmat ang ambasit is wildo na. Ah, Sige na ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang nga raw, mangpili kan iti alaam. Nyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order dita adobo kan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Nagimas mo talinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangantan tani kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarutin pa kay. Ano, nagimas ang tayo bukol ti palatong. Tagon, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At amot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibus tila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga rin ti igatang mo kuma, ta syakton ti gumatang itong bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro di lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka, Maring. Di mo ko na, pasukataman ng tikulor ti buok mo. Haan. Anda ko malang ti damagak. Anya day ta, Maring? Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato'y tanag-ingpis. Ay, kadado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agik sa extension iti kurimat-mat. Adamom. Kabahalan na nga rami din dagita. Ta, kastang ruti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga rod kakay. Ay, nga banda day jay. Dita abanda, ti pagnaam, dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam, agasulinaan. Agpangato ka. Sa kanto manan, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman lang gan. Mabiit lang nga rod. Taala, ti cellphone ko. Hello, ante. Na. Na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbayad din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay ko kit din na yun nandiyan utang ko, ante. Anya? Ni, kalot-loton sa jadubo nga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakanak. Agbayad akto, ano ang sweldo nila, kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utagam kanyak, no di ka pa'y lagbayad When ante, danagmon,
Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan la kay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat na putahe ti sidantan ba kayo? Wen atap no mabsug ka. Agpanak ka nga mangan niya. Alang araw. Makadlawak ba kayo? Kasla umadadumot ng tilutlutom aputahe. Wen atap no mabsug ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko iti. Kay naanos mo kanya? Hanggang nay, nagpakulot kamot manan pa kayo. Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali? Tabagbagay ako. Akan apay takiday mo. Kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. Wen, pina-extension ak nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no. Hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kayak tagbalin nga lusyang. Ay nabakit. Uray anya pa'y tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata. Saan nga agbalig ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta, baybayan na kiti kayat kong aramidan. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumana yung nandya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng ngam di kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga ben adi ka agluto iti sidain yaw. Agluto ka tapno makatipid ka. Awan pa'y ngamin kwartak nga pagpalengkek, auntie. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nagbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lako matamawatan nak. Hello, auntie Juliana. Nay, marain. Umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, auntie, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawin Anya to tagam. Apag isaw. Ado pa iti masida. Wan nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga laki iti pangitik outam kanakan. Wine, mabit lang. Thank you, auntie. Apay, te ko na dadya nga, auntie Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utang ako, ha? Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti auntie nga, ada pa ka na. Iso nga makautang aklad ta. Tatang, hang kayo nga rumwartad ta. Saan? Apay ayaman ay. Ibatik man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog na ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito nga min number ti balayo ti nang i-address ak iti parcel ko. Apay anito yung ay. Mabanlog ka pala ka. Umay dito yung balay. Basta, diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana nga min amo nga ada parcel ko. Aywan, anyat si tayo. Nakaparti akit ti pato itay. Ado pa'y madinabati ta. Dakal niya pinartay. Inyado ba? Ay, bangtad kayo man ta pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Ay, kalatabangalan, anak ka. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dati ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Umayat, di pa nakaluto na. Kastoy, di pa nag-adobo ni tatangkal. Ha? Ay, uwan na. Uwan nga, Rod. Nadlaw ko matgata. Ala, mangantalata. Ay, wan, no, nagswildo ka nakatitid mo man kanyak nga nagus di swildum. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado, ba't ti simang pera-parcel mo, anak ka? Katlay, kurang di bati mabayad.
Binayadak pala na kiti luma. Ay, wenhang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Rasuro ka 3,000 di kwarta kim bayad kao. Nagadug magambil yung in-order mo. Kanya nagigaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko ngayon bayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukata kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw ka na kan. Kas makita mo, awanan ti naka-display asidaan. Hindi pa ilaaldawan na boss. Ay, ka man padasan kandiyan tim ngayon na. Mga no, adupay ti ila ko na asidaan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay. Jakman amo, ante. Imot ngamin dayjay nga, ante. Na. Ne, akin cellphone ni agrireng, ante. Ay, tay cellphone ka. Ang mga no tay ururayot nga awag daytan. Mabit laang mareng, Wait. Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan, ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ha, ne. At damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sapay nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita iti lakoda. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit tanay, nabsugak pa. Nagpamerienda kami, ti may sa katrabahoan may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Rudieng, agrihim ka man. Rudieng, Apay ka kay. nagsakit unay titian ko. Maulaw ako na kapsutak. Anya, apa yan? Amang ano, danay kontra akin nan mo. Itaray na kay ospital. Diyak kaya nga talaga. Ang kapsutak nga pirmi. Sige, mabit lang nga rin bakit. Maring, ada ka nung nakan mo dandani nakatayam. Ada ka nung paunag mo anapanglas. Anya, anya ngay nga tadagi dyan nga kinan ko. Anya ngay tinagsakit ang titian ko. Kung na magtakalot-luto dagi dyan dasar mo'y grabe eh. Amang anuhan nga dagi jay. Ada pa siguro sa balingan nakan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan, aday di baleda katugangak. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mula patpatsin, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumber kayo pa nga ron. Rodiyang, adan samat ka no naggapo ito'y balay nga duwa nga babakat kan may sanga. Oin, kau may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti simsindata. Pinagmamaat mo lagayam ti sweldo. Ay, sorry Rodiyang. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulit ang dagijay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka. Saan nga rodan ngayon paigam ti asawak ti sweldo na kanyak? Kat kapilitan ngayon sardan kumaten ti agpaparlor, kanagorder iti online iti komkomporme. Nagbayinak iti asawak, iso ngayon kagumak ti nagsapol iti nagtrabahwak. Aging gaan nagipatakder kami iti pakanan, iti sango ti balaymi. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, mari. Ditan ti nagpatinggaan, ti kapadasan, ti may sagayam. Diti drama tayo.
Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama, tigayam yu Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Hello everyone! Matutudong aldaw, anad kumalat tayo titunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Jana, saan napod no anagan tintay drama. Ngamsakbay na, makablawa man pa ni Maricel Daligis, Rosemary Cabang, kani Mariel Rodriguez. Kastimanti ko na ni Kabsat Jana, Dear manang biyanang, nasapa na balutinak kat gaputa ubing pay tilangana, adulat tadagiti agrayo kan kuana. Jak kumakayatan ang makirelasyon ti inak, nga maagpilit mat. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Nanang, makiasawa akon. Apay, addan aya urnong jay nobyo, anak ko. Adda ka numot na nanang. Uri simple lang akasara. Tinapatag, makapagsimpa kami ka ni Roy. Ay, katuwin ada kayo matan iti ustong nga edad. Ibagam nga rod iti nobyo, tadumanon dan. Wan nanang. Hey, pakaragsakak launay ata. Sikat ti agbaling nga balayan ka, ay may. Ti pagsaya atan na balayan. Agiin na si Degla ang tibabalay tayo. Nalaka ti agpakasar, no? Agkakaruba dagiti agkasar. Wadi nga raw. Amom, jak ni namnama sikat ti agbaling nga abalayan ka. Ay, nabayagin nga agayan ayat dagiti anak ta. Ay, kadyak pa'y pulos na puutan na nagapada abalayan. Iso nga amok, iso da, ti agkagasa. Wan matkat di ang sayang. Ha? Sayang ti. Sayang tanaunaan data. Ha? Ay, naunaan datang ha? Ko ay awan gaya. Basta ada ko maibaga mabainak may namang ibaga. Ha? Anya day ta ay abalayan. Ay, basta maamuam tumatlaang. Kupi-kupak pailaang. Ang ibagat tumatlaang abalayan. Roy, intag sukatan. Masikuranak dito'y gaon ko. Tagaangan na. Sige nga ron, mapit lang ta alalayan ka dyan Agsublita matla dagos dito'y lamisaan ta. Apaman ang makasukat ta, Roy. Diyan kita ni nanang. Nalaing mo't gayang magsala. Ay na, kasta ti paglaingan ni nanang. Man nakisala ka nung amin idibalasang paikart. Kanure adan asawa kan anak na makisala lat tanok ma. Awan mo't inananang. Saan nga ta amabanog? Ay na, nairwa mo ni nanang iti kasta. Adun tupay ti atiw na nga agtutubo ang makisala. Pati pa nagkawkawis na kaslag tutubo. Sexy matlat ta ni nanang nga uray bumakutay. Naasikaso mga min iti bagina. Nalaing agdala. Ngun nga raw. Manutawan na naya. 52 nan Ne, sana madlaw. Kaslag tawon lang ti 40. Huwag nga ron. Nagado ti mang ipagbaga kaslag kabsat kami kanulaan. Ne, madla mo di lalaki akasalsala ni nanang, Roy. Itay pa'y aday tati mga isalsala ka ni nanang. Kasla very close dan ngagsalsala. Ngun nga raw. Ne, nag-sweet damot tayo. Ay, inaksanawaan ni nanang Saan ay? Bayam amakisala. Kasag paminsan ba't lang adapasala dito yung lugar tayo? Nalpasan ti kasarta dyan Kamaw dyan na. Agasawa tamat lang ay. Win nga Rod. Ay, nalpas matlangan ti papaskan tayo. Kasanaw nga ay. Agawid tayo di balay? Ija ti pagnaadan ta? Awan kadwa ni nanang no pumanaw ta dito'y balay. Dito'y talatan ang agnaad. Naimbag ka dagiti dadakkel mo. Ta dagiti kakabsat mo ija kakadwada. Wan mat ka di Alang arod. No dito iti kayat mo pagnaadan ta. Sika ti masurot dyan Ada ni nanang mao dyan Awampay mo, tatang. Apay, aday bagayo ka ni nanang. Ay, kuha.
Adala ko maitid ko kinkwana balasang kaw. Ha? Anya na itangay tatang. Ay, itong sumangpot langay. Ada diti bulsak. Ha? Apay, basta umayak. Awan ni abalayan. Jak nga rod amo no sa dino ti papapanan na tatang. Kanayo na marabyan. Papanan na nga tangarod ngay. Alang araw. Baliwak tumanan ti umay balasang kaw. Oh, naggapuan nyo nanang. Nagturugan nyo iti rabi eh. Kwa. Ada na panan mi kadagiti gagayon ko. Ha? Sige, tagpulesa. Ta iturog ko man biit. Ay, po, napuyatan na ka talaga. Ala. Masansanan akastatar aramidon ni nanang ah. Nudaduma, marabyan na sumangpot. Nudaduma mat, saan nga gawid? Pagturturugan na nga ta talaga. Awan ka di pa dyan ah. Ay, awampay matroy. Si Mangpo man ti binulan kon. Anya? Kaano nga tayo nagsikog ka? Makatawanan nga gandun nata. Di tamat lang makabukilan, bakit? Wan nga rod ah. Angam di ta mapukawan itinamnamalakay. Patsak nga agsikugak tumot laeng. Nani? Ha? Agbakbakwar ni nanang. Apay nga tan? Ala, ay na. Simruman nga tatay migraine nan ah. Kasta na nga minukubaro ti sakit ti ulo na kat. Kasta ya? Ala, inka nga rod alalayan, takaasimot. Sana may green day to, anak ko. Ha? Anya nga rod ngay nanang. Mabait na ka, mangibaga anak ko. Kababay na talaga. Ha? Apay? Anya tibahin niyo? Pakawanan na ko, anak ko. Nailaw anak man. Kunak ano saan nagbunga day hanggang... Ay, di kay maawatan nanang. Di na ko mga rugurguraan awan. Sorry. Hanggang... Ada boyfriend ko. Naminadaw na nailawan kami. Ikat... Kita... Masikog ako. Anya? Ay, di kay man mangrabak nanang. Saan ba anak ko? Sana ka mangrab-rabak. Masikuga ka talaga. Nasuro ka makabulan to inawag. Anya? Asino kumamot tinubyo yo? Jay, naamamok idi kasariyo ka ni Roy. Anya? No kasta? Nabayagan nga danubyo yo? Wan, gaminlimod ko laang. Ta amangan no lapdanak ama ki boyfriend. Gamit ta masikuga kon. Kapilitan nga ipudno kon ati amin kan ka. Angam, asino ngay day ta, Jerry? No, nakita yu idi, tay lalaki akanayon amang isala kanyak, idi kasaryo. Barkada ti kabagyan ni Roy, ni Jerry. Anya? Ay, manutawan na. Kwa? Kagudwa ti tawin ko, anak ko. Kagudwa? Mas natangan ngam da kayo, kasta ka day? Ubingkit di, Jana. Inaunalat basit ngamsi ka. Mangibabay na bakit? Bakbakitan lang arudan ng makiboyfriend pa ilang. Sapay masikugan. Adda di tan dyan ah. Aklo naman ti amin, ang masikugan ni nanang. Dilagbayin. Sapay masikugan. Anyalat sa nagiti taon ngay no mamanda masikug. Eh, makapasuron. Anyat mabalin mo nga kat ubing paimot ni nanang. Ubing katikas jayan. Nasuro ko na 50 titawan na. Nagsikug pa ilang. Bakit? Aging nga adda binulang ti babae. Adda pa'y posibilidad na nagsikog. Kan balumot ni nanang. Basta masuro na. Jack amo ti sawag. May stress ak, Roy. Garang ganjang magayam di katugang ang manakaw. Awan mat binakatan kan ayat tatang. Wala nga nagpasikog pa lang mat. Bakbakitan. Awan dakas na tatang. Kan nagayatan na mat day jay. Awan pailat anak ni Diana nga anak na.
nga may sukat tinagsikugan. Madlan kaming tulat tayo ti anak, tatang. Sana na ita ti puntaw. Jay kinagatal ti katugangam ti bagbagak. Bakitan ang nagpasikaw. Nasakit tinakamyaw tanagtinag iti sabali ni nanang. Amok atatang, kurso na dayo ni katugangak. Pakpakawan mo ta. No agaramak, tay ubing, sana tay bakbakitanay. Ubing paimat ni nanang, 50 na lang. Bakit ti kastatawan? Timako na nga ubing, kat dagitay agitawan iti 25 nga agpababa. At damat punto ni tatang iti imbaganak kan karoy. Pudnumot ngamin, imbes sa siya kumatagsikog, ngam saan tayo sumutan tinagsikog. Amok, asakit lang tinakam ni tatang na jay, tanaunaan da. Madlaw ngamin, nakursunada na ninanang mau. Anya? Akin sana bali, damat mako na anobyo na. Takderan man sama, tisikog ni nanang. Diya ka mo Ay, masurunak. Anyalat ibaga dagiti taon ngay no maamwanda masikog ni nanang? Akit bay am tisaon nagiti tao tinapatag. Takderan tinobyo ni nanang tisikog na. Madlawan ti tiyan yo, nanang. Anyat plano yung itinobyo yung ay. Di ka agkasar. Ay, ori saan ang ti selebrasyon. Basta agkasar kayo. Agabroad pa ni Jerry, anak ko. Dandanin ti flight na. Inton agbakasyon, isunto, ti panagkasarmi. Kaagkasar kayo pa nga umunaan, nanang. Tapnawan pa kasarsaritaan nyo. Ay, awan baby, ang kuno, anyaman ti ibaga, ti tao kanyak. Saan ba't nga isuda ti mang pakpakan kanyak? Ken, sa anak, apa-apektaran kadakwana. Nanang? Kuna ni Jerry, inton agbakasyon ka no, sa kamin to kasal. Ni Jerry ati masurot, ta isukat nga rod ti lalaki. Nanang, lalaki timpas ngayon. Wen, anak ko. Nika, anyat sangitan nyo ngay. Di ka sangit atan kan anak yu pailaan. Kasano aja kag sangit. Katimbawag ni Jerry. Agawawis kit din, tiawanan bain. Ha? Apay, anyat yaw awis na nanang. Kasar na Ha? Kunak man no da kayo ti kasar na. Ulbod gayam tayo dyan lalaki. Manangal lilaw. Kalpasan na sinikugan na. Pinagtalikodan na ko na. Ay, nala, baybayan nyo no di na kayo kaya. Di yun ikamat ti bagiyukan ko na, takababain. Uray ko man no saan nga ubing ngamda kayo. Hanggang kasanon nga iti anak mi. No kaya't yo, ampunan mintimpas ngayon, nanang. Ha? Mayat kayo? Ipampun nyo ti anak yo kada kami nga agasawa? Lakay, pasensya kan no jak na yuman adagos kan kada itoy. Apay no ampunan tati impas ngay ni nanang. Naibagak kan kwa na daytan. Ay kayat ko Ang naimbag no umanugot ni nanang. Kat ay wag Naku na naman panunutan na pa'y nga umuna. Ngam patsyat nga umanugot mo't laday jay. Ay kat eksakto naawan pa'y mo't anak ta. Barang no iti panangampun ta kat maadaan tamutan iti anak. Ay na, sapay la ko mga rodroy. Sa bagay, awan sabsabali iti ampunan ta. Tamis mo akabsat ko, Roy. Ampunan nyo nga rudin timpas ngay ko. Ta tinalik ko daanan ni Jerry ti anak na kanya. Jakon makontak ti awanan, pain a lalaki. Ay, agyaman nga rod nanang Sana bale, tawan mo't sabsabali. Mismo akabsat ko ti ibilang mga anak kan ni Roy. Ay kauwan kan sumre ka kiti trabaho anak ko. Jak masango ti agaw awir. Anya trabaho ti sir kanyo ngay. Para lutong iti may sa beer house. Ket amangan no agistiin hak iti pagtrabaho. Awan ka di pa, Jana, bakit? Saan ka pa masikog? Ay, awampay mo. Adaman binulan ko. Kasangsangput na. Kasta hala.
Di ta mapukawan iti namnama bakit. Dumteng tulat ta. Saan pa'y siguro nga ita? Ay, wana. Sana bale. Adda ni baby aliwliwata. Kabayatan ti panangururay ta iti anak ta nga agtao da mismo kadata. Uwan bakit? Okay. Kumusta ka numot na ni nanang iti ayan ti trabaho na? Di mo't agaw-awid ay. Agawid to kanumain to no may alawas. Adda kanu makadwa ng agawid. Ha? Sino ka nungay? Diyan mo di na mo imbaga. Mamuan yun to, kuna na mo ilang. Adda kadwa kasi mangpet, anak ko. Joel, iso ni Jana nga anak ko. Naimbag nga oras mo, Jana. Kastamad. Ala, sumrag kayo. Sige tayo nakitaan tayo lutlutwag. Sino di kadwa ni nanang simbang pwet yan ha? Diyak ka mo masurunak manan no kastoy laang. Ha? Apay manan aya bakit? Atapok nga ang mga nonobyo naman ang daychay. Anya? Ay kat awan ta akas na. Basta barulakit di. Oray pa'y baro, masurunak. Saan sama ta trabaho ti ginagara ni nanang ijinapanan na? Relax. Di ka agong ungit. Aw-awatam latan ni nanang. Ubing pa'y ngamin. Ubing nga, bakitanon. Nasuro ka na 50 nang na makinobyo pa'y langamin. Sana nadidigra iti nakasikugan ko na. Bumakutan ni nanang gamsan ngagnaknakam. Di mo pala sigurado no nobyo na dayjay kung saan. Ay na, saan na basta isang pati balay no saan na nobyo. Nobyo na dayjay. Kunak tupay kat. Nagpanik na kanya ka nobyo yu ti lalaki akadwayo si mangput nanang. Ay na anak ko, maawatan na ko ma. Kasapulak mo't atikad kadwa. Tikat ako nainay ko. Okay lang ko ma, no saan manan nga ubing jay nobyo yo. Maditilakay, tamabiit amatay Jana. May mayat day ubing tanapaot pa iti panagbiag na. Ay, no siya kamay sa oray saanan. Di kayon makiasawa. Sinaan nyo kay din na dyan lalaki. Ay sana mabalin anak ko. Ngamin, masikog ako. Anya, api nagpasikog kayo manan. Ay, tiyambo ka ka awanan. Ta, bumakita ka nga ruday. Nang adamo manay. Hanggang sana bahala anak ko. Sana kon nga itarayan ni Joel. Tatderan nan tisikog ko. Unay kayong matan. Diyak pala nagsiksikog. Nga masikog kay manan. Jana, bumuludak man iti kwartam, anak ko. Nay, pangusaran nyo iti kwarta, nanang. Ay, surutok ko man ni Joel, ijay lugar da. Imblak nak mo't ngaminan. Jakon makuntakan ako. Apay, nagapa kayo aya? San ba? Ngam ko na nga agawid ijay lugar da. Tayaban na dagiti dadakkel na tadumanundan. Ang gamawan mo ten. Sabay, dakkel agatad jay nala na kwarta. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya! Anya nga di husto jay kunak. Pinanawan na kayo man ang tinobyo yo. Ngalan anak ko. Ikan nakiti kwarta, tasurutok ni Joel. Pangasim. Anya trumo, mo si mangpud nanang. Ala, sumrag kay mampay. Kumusta tilakad yo? Inalilaw nagtay jaya Joel. Ada mo gayam asawa kan anak na. Kansan lagaya masyakti sini ko ganda. Talo kami sini ko ganda. Ay na, jak kayatin tag sa unanang. Tamangan lumasakitan kayo laan. Sige, isang ikulatan. Anya ngay, anusan nyo Natangken mga minti ulo yo. Nabayag ba't basitan ng agdandan lata dyan apay nga ta, adita mo't lamad daanan iti anak. Ay, uwen nga rod alakay. Jak man amon no apay. Apay no agpakita talangan iti doktor bakay. Agpa-check up ta, tapno amuta ti rumbang nga aramidin ta. Babae timpas ngayon nanang. Itata nakapas ngay kayon.
Kaya't yung kadi nga ipaampon manan kada kami timpas ngayon. Apay, kaya't yu aya nga ampunan man ng timpas ngay ko, anak ko. Wen atan nagpa-check up kami iti asawa kat, ay, siyak gayam da diferensya na. Iso adi ka maadaan iti anak nanang. Anya? Iso ano kayat yu? Ampunan min timpas ngayon manon. Tapno babae kan lalaki ti anak mi kan ni Roy. Ay, kat, ay, da kayo anak ko. Basta di yu baybayan idaa. No bilang tawa nakton. Asa na bale, ta kabayatan na napigsaak pa'y. Tulungan ka, amang padakkel kadakwada, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Kat pasensya kayon no nakangag kayo kanya kitag kakasakita sarita iti kalabas. Ala, lipate munda kita, anak ko. Mabainak lang amin. Kat agyaman ak. Time pa ayanda kami iti ampunan mi iti manugang yun nanang. Malala. Basta aywanan nyo anaimbag dagita addim, nga agbalin, nga anak yun. Da kami nga rod kanila kay tinang padakkel kadagiti dua kakabsat ko ngayon bilang mimeten nga anak. Naragsak kami iti asawak, tauraysan kami anay paayan iti anak, adamot ampun mi nga imbilang mi kaspudno nga anak mi. Katita, agis iskwelan dagiti anak mi. Kat bumaket meten ni nanang, kat nabayagan asaan anak kinobyo, tanadidigra iti naramid dagiti ex na. Alakastan, tuy kabsat wano gayem mo, Jana. Alaga gayam, ditaan tinagpatinggaan, di sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.